Tang Hapoh Shipeu Sngi kila don hadu arteli kijing Shah Tuh ha office jong katanat printing and stationery kabadon ha Secretariat Shillong. Kajing Shah Tuh kabaningkong lalap ya kajing tu ya ki wire copper ki besong dor Shipeu Hajar tingka bat kajing Shah Tuh kabaar kadai kajing Shah Tuh ya ki battery. Kibor peniat kidang yai tokit ya kita ki jingja bat kidang penklanya kajing pahara ha katai kajaka ban ya dana kajing Shah Tuh ha ki Sngi ki badang wan. Galong kum ni hakamiat khatlai tarik midon Hapoh office jongi namuntakan ke state data center nai midon lightly ki DG sets ki generators te hakamiat khatlai tarik don ki ribaman ki nong tu ngelak panang ki rung Hapoh jong gani ke enclosure hangi akhmat jomniga printing press government printing press jadi isha kani ke cakah hangi ke belong save andre khanu ru kompat Indonesia nongtu uyo bandrung Hapoh ketu ke enclosure kadang ke ke bangi ru ngimla ran suthu kan nomor bah kan ke office jomni ru persya ai kani hi kan ke enclosure jong DG sat ngidan security damiat kidan hadu laingot dai ya laingot kidan security tigri personal security jomni hi naman takan ke building jomni te Indonesia ru klame yo sngo te andala men step we realize na po office pat nakaliang jong kini ki swan employees ana pelang ka state data center employees ki labba kini cables kini ki what you call control cables ki copper control cables but ki kiwe kila Shah Tuh kajinglut monumala kabangi estimate na office kanlong ba si 4,000